Owashangwa afire natekateka kuba ari hagati y'imyaka 35 natekateka kuba aisirwe bakareta umubiri gwe okugunaga aho mugera kuyane tuturi abantu mbaterendo bagamba cyaka twanga hansi mwafuruje muibuga niyo mbasara kalitusi hali yo muntu afire bamunagire mu mayisi hali mu mayisi abantu itwene aho nkasayi kumizarwe baje twakangana nakale twalenga kusera kwaguriza mu matawuni yo kwaguriza rwo muntu no tubina information yone kutumanyisa ngo hari umuntu anyakuvusi cyo gikorwa cyabe cya kabiri akaba yitire ho muntu bamutema ho mutwe kari ni tutwagira mu bwoba twatina kubangera twafuna mu bwoba kubanga twatakaraga icyo kacitu cyukuba hoti twashanga irizoba nitwe akasese ka abamukose nyumwazi twabireba Thopista bagonza omwabebembezi bacakatwanga na jangwe cyareki kirimo abantu bingi kandi binjo muri bo tubarukumanywa burugo kichoka cyaito abantu bakumanya batakwija mutubaye ntabwo ensonga umuntu naleta abakozi no sanga n'abakozi kamukaga musanzu mukayo baita kubaranga machemani umuntu naiza nabungisa kala abagenyi no sanga babungi baituka chemani wobankanya kamukuru abakazi toso kuja kungamba abantu abakutambura kale cyo hatu ino police yambiro bwira buno abakona aba police bakanyiremo kandi nabone batambule kiro so hati kutambule kiro kukeheraho oyiro hari aba refugees abagenda mu forest ibone bagenda gasamu nana gwe kiro kusenyenku na muenda 10 aho around yawo nibagenda kusenyenku kandi bagenda baterane toko omubiri gwanya kufa gwatwarwa polisi omukabafu ahirwaro ryakegegwa gasha kwa Philip Murangira omulchegegwa